Reci mi, how do you doodle? O, Čombrero, kako si, jesi dobar? Jesam, Rukfaš. Slušaj, Čombe, onaj tvoj burazer, Kufe, je ufuro da će umrijet. Pa ako i kako možeš, moramo nešto poduzeti. Pa najbolje bi ti bilo, Rukfaš, da ga pustiš da umre, neće njemu ništa biti. Ne znam šta drugo da radimo. Ma nemoj, Čombe, da si tako okrutan, ipak je to burazer. Slušaj, znaš šta sam smislio? Aj ti njega nazovi danas popodne i reci mu da je Fufe umro. Kontaš? Pa mogu ja nazvat, reći da sam ja umro, ali ne kontam zašto. A samo ti njega nazovi i reci mu da je Fufe umro. Nego, reci mi... Čombrero, kako ti u Americi? Čuo sam da si promijenio ime. Jesam. Sad se zoveš Črizlić Mariji, jel? To mi je umjetničko. A jel to Črizli od Grizli? Nije, nego kad su čuli kako mi je dobar glas, odmah su mi dali ime po Medžedu. Pa jest. Samo da znaš, to je veliki Medžed, američki, veliki. Ovdje si bio, Čombe, samo ovaj mali Medžed, ovaj brdski naš, bosanski, a tamo sad pravi američki Medžed. Zato što je tu malo tržište. Pa ja, razumijem. Vidi, Čombe, molim te, nazovi ga i reci da je Fufe umro. Hoću, Rukfaš, 100%, možda čak i 90%. Izvin, moram ići, evo došao mi jedan kolega. Fred, how do you doodle? Ma Medžed, ostaje Medžed, ma na bilo kojem kontinentu.